A s druge strane, imate nešto što ja se sad kažem, stavljam u jednu košaru koja se zove Netflix kao najpoznatiji primjer tog servisa, on-demand sadržaj. I ovo su znači njihove brojke u milionima na svjetskoj razini. Na ovo, pazite, ovo je broj pretplatnika. Jako puno korisnika Netflixa šera šifru. A njih 4 uzme zajedno preko $10 i onda se sistem, tako da je to možda puta 3 ukupno, tako da broj korisnika je puno veći. Plus na taj Netflix dodajete torrent, kažem i sad ilegalni sadržaj i to sve. I Netflix, ali zašto je Netflix toliko popularan? U 2018. su potrošili preko 10, nekada 13 milijardi dolara kreiranje sadržaja. Kako može Hrvatska radio televizija i Nova TV, RTL na lokalnoj razini toliko novaca uložiti u kvalitetan sadržaj? Ne možeš platiti prijenos iz Plzena jer je tako. Ovo je to. Ovo je isfrustrirani navijač. Ok, sve pošteno. Znači ne mogu platiti prijenos iz Plzena, to je to.